kreacija je nešto što ti ne naučiš. Ti možeš da u njoj napreduješ i sve što ide uz to, što ljudi rade i tako dalje, što bi rekli reperi, skill ne možeš kupiti. Jednostavnost je to, je to što može da najdublje dopre do čovjeka. A ta pjesma ima sve to što treba da ima.